So, hi guys, sanibonani bafowethu, sanibonani noyintombi, sanibonani noyinsizwa. Uzanelwa kaMbambo lo onibingelelayo. Namhlanje ngizothanda ukuthi sixoxe nje ngomemulo ukuthi uyini umemulo and wenzakala uma kwenzenjani. Nokuthi ubaluleke ngani umemulo. Umemulo umcimbi wesintu owenzelwa intombazana esindala noma ke intombazana esikhulile esilungele ukuthi isingagana manje singaya emzini. So manje umemulo ubalekile ngoba usuke abazali bakho bakwenzela umemulo ngoba befisa ukuthi bekubonge ukuthi uyigcinile waze kwafika isikhathi sokuthi ufike ku21, yabo. Ubaluleke kakhulu umemulo ngoba abanye abantu uma bengawenzanga umemulo baye begule noma kube khona izinto ezithile ezenzakalayo ngabo. Manje ngomemulo kuhlatshwa inkomo kube khona amantombazana azokumulisa nawe like celebrate kanye nawe lelo langa lakho elispecial. So ke niqoke idwaba ke bese kugidwe kube mnandi ke kahle kahle umemulo abazali bakho basuke bakunika isikhiya sokuthi manje noma sokungavela insizwa ethi iyakuthatha ifuna ukukwenza umakoti ayisekho inkinga ngoba vele usubahloniphile. Manje ke bafowethu khona abanye abantu abadidekayo, omunye umuntu athi umula kanjani lo ngoba akulona itshitshi. Cha, umemulo uyawenza noma ungesilona itshitshi, uyawenza umemulo ngoba njengoba bengichazile kwasekuqaleni ukuthi bakhona abanye abantu abafethu njengoba bese ngichazile ke ekuqaleni ukuthi bakhona abantu abagulayo uma bengayenzelwanga usiko leli elomemulo, yabo. Bayagula mhlawumbe kube khona izinto ezingahambi kahle kubona, kodwa bakhona abanye abantu abangabi nalutho, yabo. Abanye abantu ababi nalutho, abaguli, abenzeki nje lutho, yabo. So bafethu umemulo ke ubaluleke ngaleyo ndlela entombazaneni eyomZulu kulabo ke abawenzayo umemulo ngoba bakhona amanye amaZulu angazenzi izinto zesintu, angakholelwa futhi ezintweni zesintu, yabo. So ngicela ukuthi ni-like and subscribe and share and comment so phinde sibonane futhi ngokuzayo evidweni elandelayo.